Slobodna TV su serijalna intervjua so prateljici vo Evropski parlament. Deneska gostin je Tonino Picula, koji je vo mnogo slučajev koja se odnesува na relaciji ter Evropski parlament so Zapadni Balkan. Tonino Picula, njegovo ime je sekogаш prisutno. Tonino Picula, dobrodojdovte vo Hvala lijepo na pozivu u emisiju. Prvo prašenje, što se slučuva vo Evropski parlament? Ova je pretposledna sesija, se spremate za izbori, u međuvreme se objavovat informacije дека Русите купуваат пратеници по Европскиот парламент. Каква е атмосферата и što može da se očekuje po evropskih izbori? Pa ja bih rekao prije svega da je ovo zadnji mjesec rada Europskog parlamenta i on protiče zapravo u atmosferi koja je vladala svih ovih 5 godina. Da budemo sasvim iskreni, jer ovaj je mandat koji je počeo 2019. godine je u mnogome jedinstven mandat u povijesti Europskog parlamenta, dakle od 1979. godine, jer na početku mandata da smo znali što nas sve čeka, vjerojatno bi se već onda zabrinuli. Naime, prvih 2,5 godine se može kazati da je to bio korona mandat, jer smo se morali nositi sa jednom jedinstvenom zarazom, pandemijom, koja nije samo bila javno-zdravstveni problem, nego imala ozbiljne političke implikacije. Mi smo ovdje u parlamentu morali mijenjati naša interna pravila kako bismo uopće raspravljali i glasali o različitim zakonima. Bili smo izloženi velikim pritiscima što se tiče javno-zdravstvenih politika, ali nekako je Europska unija uspjela isplivati iz pandemije, ja bih rekao jačajući neke mehanizme u korist građana, bez obzira na kontroverze. I taman kad smo pomislili da će korona obilježiti taj mandat, dogodila se Putinova invazija na Ukrajinu i možemo reći da to nije bila samo korona mandat, nego da na neki način to bio i ratni mandat, jer Evropska unija suočena sa Putinovom invazijom ne samo protiv Ukrajine, nego i protiv Evropske unije kao takve, morala se adaptirati na neke nove situacije. Mnogi politički tabuji su pali u mnogim državama članicama Evropske unije. Europa je shvatila da nije samo zajedničko tržište, nego prije svega da je to jedna zajednica vrijednosti, ali jednako tako i zajednica podijeljenog rizika. I morali smo puno više početi razmišljati o podizanju sigurnosnih standarda u Europskoj uniji, kao i o ranjivosti cijele Europske unije koja je u mnogome bila izložena jednom posebnom tipu globalizacije koja nas je ostavljala ranjivom s obzirom na različite dobavne pravce. I evo, ovo je april, travanj, dakle zadnji mjesec i ja nemam osjećaj da se radi o posljednjem mjesecu jednog takvog mandata. Mi naprosto funkcioniramo dovršavajući neke važne poslove za koje vjerujemo da su u korist građana. Kako Evropski parlament može da se očekuje s ogled na naplivot na ekstremната desnica i populizmot? Kakva je Evropska unija? Da li će ostane ista? Koji će biti nezirat pravec? Pa, gotovo pred svake izbore za Evropski parlament u posljednjih 10-ak godina, negdje od one velike financijske krize iz 2007. godine, koja u Europi nije bila samo financijska, nego pokazalo se bila je i socijalna kriza i politička kriza, uoči dakle svakih izbora za Europski parlament najavljivao se taj veliki val, taj talas krajnje desnih stranaka koji će uvelike promijeniti profil ne samo parlamenta nego i europske politike. I to se nije dogodilo, iako treba priznati iz izbora u izbor desnica je ovdje sve jača. Za očekivati je po nekim predikcijama da će krajnje desne populističke stranke biti zastupljenije u Europskom parlamentu i da će biti teže formirati i održavati takozvanu proevropsku struju glavnih političkih stranaka. Hoćemo li uspjeti u tome, naravno ovisi o tome koga će građani izabrati. Međutim, ja ostajem tek djelomično pesimističan. Mislim da će većina europskih građana prije svega izaći na izbore u većem broju nego pred 5 godina. Inače, rezultat svih izbora je odaziv građana. A on se popravio 2019. Vjerujem da će biti tako i ovog puta i da će dati povjerenje onima koji doista neće kroz rad u parlamentu reducirati neke vrijednosti Europske unije, nego prije svega zastupnike koji će kroz razgovor uz mnogo kompromisa učiniti život europskih građana u ovim vrlo zahtjevnim vremenima boljim.
Што може Западниот Балкан да очекува од Европската унија после изборите? Таа перспектива за интеграција во Европската унија стана прилично магловита. Што ќе се случи по овие избори? Повторно со оглед на порастот на екстремната десница која е против проширувањето. Ќе успееме ли да добиеме малку појасна визија за тоа кога и како, со каква динамика ќе може земјите од Западен Балкан да се интегрираат? Pa politika proširenja je politika za koju sam ja vezao zapravo svoju političku karijeru dok još i nisam bio zastupnik u Europskom parlamentu. I kao što sam odgovarajući na vaše ranije pitanje kazao da je nakon invazije Putina na Ukrajinu u Europskoj uniji zabilježen pad mnogih tabua, to se odnosi na politiku proširenja. Praktički od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. jula 2013. godine politika proširenja je bila praktički na automatskom pilotu. Dugih gotovo 8 godina se ništa nije događalo. Međutim, treba zahvaliti, navodno pod navodnike, Vladimiru Putinu koji se pokazao kao izuzetan dobar promotor proširenja, ne samo NATO-a, jer smo dobili u ovom mandatu i 2 nove članice NATO-a, dakle Finsku i Švedsku, nego pokazao se kao vrlo ozbiljan promotor politike proširenja, jer upravo u posljednjih 1,5 godina dana Europski parlament pogotovo, ali i druge institucije Europske unije su shvatile da se ne smije odustati od najuspješnijeg instrumenta, jednog od Europske unije, to je politika proširenja. Tako da ovoga trenutka imamo ne samo zemlje Zapadnog Balkana na različitim razinama pristupanja Europskoj uniji, nego imamo i 3 nove kandidatkinje. To su prije svega države bivšeg istočnog partnerstva, znači Moldavija i Ukrajina, tu je i Gruzija. Tako da možemo kazati da je Europska unija u posljednjih 1,5 dana napravila više na politici proširenja nego u proteklih 10 godina. Međutim, problem je jedan drugi. Ta čekaonica ispred vrata, ulaznih vrata u Europsku uniju sada je prepuna. I sad treba napraviti u idućem mandatu sve da se čekaonica počne prazniti. Odnosno da barem neke članice koje zadovoljavaju potrebne kriterije i postanu članice Europske unije. I tu dolazimo do odgovora na vaše drugo pitanje. To će biti znatno teže ukoliko taj proces budu aktivno ometali oni koji smatraju da je Europska unija već sada dovoljno brojna, dovoljno široka i da zapravo sve napore treba usmjeriti na to da se ona reformira iznutra bez primanja novih članica. Ja smatram, kao i mnogi moji kolege, da ta dva procesa moraju ići hand in hand. Moraju, što bi mi u Dalmaciji rekli, šoto braco, znači paralelno. Naravno, svako proširenje ujedino je i reforma Europske unije. Prema tome, Europska unija se može i treba reformirati, ali ne odvoji dio te reforme i primanje novih članica. U Europskom parlamentu ja sam i predložio kao autor preporuka o novom proširenju Europske unije da ne trebamo biti preoptimistični, ali da barem do godine 2030. budu zaključeni svi tekući pregovori o proširenju. A ako neka od država ili neka od država doista ispune kriterije, ne smiju im se stavljati dodatni politički zahtjevi, nego ih se treba primiti u članstvo. Da li може да се очекува, вие го знаете расположението меѓу земјите членки, дали може да се очекува во новиот состав на Европската комисија комесар за проширување кој ќе дојде од земја членка која ќе даде поголема политичка тежина на тој ресор. Мислам, знаете дека големото проширување се случи кога комесар за проширувањето беше од Германија. Дали постои такво расположение да се, или повторно ќе се додели тој портфелј на Малта или nekva druga pomala zemlja členka? To je vrlo važno pitanje. Ovoga trenutka teško je predvidjeti uopće kako će izgledati Europska komisija nakon izbora 9. juna. Koji će se resori možda ujediniti, koji resori će biti dodani tom portfelju. Meni se čini da izbor osobe koja će voditi taj proces nije nevažna, nije drugorazredna svakako,
To je naravno lako dokazati i sa osobom sadašnjeg komesara za proširenje gospodina Varheljija, koji je mađarski povjerenik, koji ima jedan pogled na proširenje koji nije identičan, ja bih rekao, čak i većini nas ovdje u Europskom parlamentu. On prije svega inzistira na nekim ekonomskim kriterijima kada govorimo o uspješnosti članica, odnosno potencijalnih članica, dok mi stavljamo naglasak ne samo na ekonomski performans, nego prije svega na poštivanje zakona i vladavine prava, poštivanja nekih demokratskih standarda, slobode okupljanja, slobode medija. Zato ja volim kazati, Evropska unija je važna za naše kandidatkinje jer doista i financira puno toga. Međutim, nije dovoljno graditi tunele, mostove, autoceste, to je važno, ali jednako tako važno je poštivati neke temeljne vrijednosti Evropske unije, jer kažem, mi smo i zajednica vrijednosti kao i zajednica koja dijeli neke rizike. Zato bi ja volio da osoba koja će imati tako odgovoran resor bude prije svega iz onog političkog ambijenta koji politiku proširenja doživljava kao jednu od ključnih politika Evropske unije. Da bude dio političkog mainstreama, a ne dio side politike kao što je bila punih 10 godina. Znate, prašenje to je koliko je Evropska unija je iskrena. Vi ste lično kako političar se zalagate za proširivanje, i to nema dilema. No koliko se zemljite členki, koliko je Evropski Sovjet, mislim, ние слушавме изјава од председавачот на Европскиот совет Шарл Мишел дека 2030 година е можна. Но од друга страна, за сцената сепак се чувствува голем скептицизам. Ovako ću vam kazati, pred 2 godine, dakle, prije invazije Putina na Ukrajinu, ja bi dijelio mnogo tog skepticizma glede iskrenosti, prije svega Europskog vijeća vezano za politiku proširenja. Međutim, čini mi se da ovog trenutka zbog vlastitog interesa najveći broj država članica Europske unije vidi u politici proširenja jedan dio obrane nekih vlastitih interesa, jer se potpuno osvijestilo da prepuštanjem, na primjer, Zapadnog Balkana geopolitičkim rivalima Europske unije, kao što su Rusija, kao što je Kina, pa zašto to ne reći jedna Turska za koju je teško sad više ocijeniti da li nam je partner ili ne, zemlje zaljeva koji su sve prisutnije na Zapadnom Balkanu, ukoliko mi zapravo ne dignemo razinu prisutnosti Evropske unije na tom prostoru, mi ćemo imati sutra velike glavobolje. I kada govorimo o sigurnosti same Evropske unije, tako naravno govorimo i o investicijama i o nekoj političkoj bliskosti. Porasla je, ja bih tako rekao, da skratim, strateška kultura i proširenje se doživljava kao jedna od politika koja može olakšati prosperiranje evropskog projekta u sljedećih 5 do 10 godina. Na kraju krajeva ja sam bio i supregovarač Europskog parlamenta oko ovog novog instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan koji je težak 6 milijardi eura. Uspjeli smo dogovoriti taj paket zajedno sa vijećem i komisijom u vrlo kratkom vremenu. Inače, taj postupak koji se zove trijalog traje otprilike 2 godine, a mi smo ovaj paket za Zapadni Balkan donijeli u 2 mjeseca. Уште едно прашање, дилемата е дали сега најнаш Украина и Молдова не се некако звездите во тој нов ентузијазам околу проширувањето на сметка на Западниот Балкан. Постои едно чувство на неправедност, бидејќи земите од Западниот Балкан се веќе долго во тој процес, а најнаш Украина и Молдова испливуваат како некакви фаворити. To mišljenje, to pitanje vrlo često čujem kad razgovaram s vašim kolegama koji dolaze iz medija sa Zapadnog Balkana. I ono je jednim dijelom naravno utemeljeno u strahu da će Zapadni Balkan, koji je dio ove čekaonice o kojoj govorim, ostati zaboravljen. Međutim, ja bih rekao da nema razloga za preveliku brigu. Ukrajina je zaslužila status kandidata i početak pregovora jer je time Europska unija prije svega zapravo iskoračila iz jedne ortodoksije da se takvim zemljama ne treba pomagati ili ne treba pružati nada dok traju
ratovi ili unutarnji sukobi. S time se doista prestalo i Moldavija je također u tom krugu. Da je netko rekao pred godinu i pol ili 2 dana da će Moldavija postati kandidatkinja koja pregovara, vjerojatno dobar dio analitičara bi se nasmijao. Međutim, to je danas realnost. Međutim, Zapadni Balkan već ima know-how, te zemlje su već dugo tu i ja ne mislim da će oni postati preko noći drugorazredni kandidati kojima će biti otežan ulazak u Europsku uniju. I to ne smije biti alibi za one političare na Zapadnom Balkanu koji sad kažu aha, Ukrajina je zvijezda i mi što god da radili na reformama, to se nama neće isplatiti. To bi bio jedan lažni alibi i ja vjerujem da se to neće dogoditi. Inače, i da zaključim, ne postoji zemlja na Zapadnom Balkanu i šire koja zaslužuje zapravo podršku na svom putu prema Europskoj uniji od Sjeverne Makedonije. S obzirom na ovih 20 godina različitih kriza na njezinom putu prema članstvu za koju dobrim dijelom nije kriva Sjeverna Makedonija. I imeno, koja je nezinata perspektiva opozicijata koja je vodečka na rejtinzite pred izborite koji naskoro treba se održati, nego prije gi prihvaća uslovite koji gi nosi pregovaračkata ramka, bara nova pregovaračka ramka, ke se izgubime li povtorno vo nekoj tunel? Pa ja vjerujem da će prije svega građani Sjeverne Makedonije koji nedvojbeno žele biti dio Europske unije pažljivo procijeniti prije dolaska na biralište i dati podršku onima koji prije svega su dokazano radili na afirmaciji Sjeverne Makedonije u Europskoj uniji, koji su stekli i neke veze, koji imaju partnere u europskim institucijama, koji znaju pregovarati. Ne bi preporučio, to je naravno odluka građana Sjeverne Makedonije, ne bi preporučio da se Sjevernoj Makedoniji dogodi ono što se recimo dogodilo Crnoj Gori nakon izbora u avgustu 2020. godine. Crna Gora je i sada predvodnik tog procesa. Međutim, zbog unutrašnjih turbulencija ona je izgubila gotovo 2 godine jer je njezin pregovarački proces zapravo bio blokiran. Ne bi volio da se to dogodi Sjevernoj Makedoniji. Hvala što mi blagodaram što bete gostin. Hvala i vama na pozivu. Това беше Tonino Пицула, пратеник во Европскиот парламент, во серијалот на интервјуа со европски пратеници во Европскиот парламент во Брисел за Слободна ТВ. Благодарам за вниманието.